Buha adalah ngarna maurda Yesus Kristus. Igini kana ati da bata paraga bali ta acara pameringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Badari pa babaca na renungan ya malakata habaya. Al-ama maaingu taawang manyaga. Ala rahibiha ya karahimadi. Ala manamu manyama tangarnan anan mur Yesus Kristus. Yaga manyama bamakahuru kurat tahagamu. Bampaoha pamalangu ya ngaramu. Mula naka napaayungumu ya kanapanamungumu na malalbakul ya lenyama. Bila kapiaku na maiga mata magalul ya tahadona. Higul na kamauri. Toma na kanarahina. Bamabace. Bamarangi na pulungum. Naunam kamuoga maka kahilrang raihi. Dan kampiku penya. Kampiku maka. Bampahalaku ya tamurukuma. Tadarungarnan anam mur Yesus Kristus. Jika niganak manima. Amin. Ula dibuha na renungan da duta terahnaya tak dekia walong tabuku renungan wasiat na judulna na puwi trompetu tak dekia walong ta kitab Yeheskielu kawudu tilumbul tilu bajaru haingi lapata bajar namu napa patadada ya kadika na bajar 5 na mawina na lingna duna narangu pauni trompetu. Takaduna dana buha mang bapanamunya. Nawairana na nyanya rulay duna wiki. Dia kana buhang bapanamunya. Ia ya duna dinapahalama tinahangamurkuna. Yeheskielu kawodu tilumbul tilu bajaru 5. Uli buhagu da trompetu duda. Alat musik papuwi pawolu walong takadu baby moneha. Na paunina dadine tada papanamu dada yaka pa umum. Oyai gata gereja Yahudi yaka tamarada tadal pabera na pauni tarompetu na parangu walong tamamarau lali bergune manawoda tada. Na tau na matagu puwi tarompetu, yaya na tau na maing tugah penting na. Ulad buhagu, Yeheskielu na wunang, na peli mauri, manadadi mapawanya na tau Israel, na mapapaw niya na tarompetu. Na mapawang, biasa bada dedi, takabung uma, atau tapin kabol yaga, taparaingu. Ya kaingu gaba mamay talihi, papaunin na kana trompetu, kana pekurangu, kada pekupengu, da tentara, ya kada tau madangu taparaingu. Natugaw na naunang Yeheskielu, ya napapeka na tau Israel, kana pekumajaria, walong tadoku jalana. Natada papekang nau, mera na trompetu na papapauni. Ya kanarangu na tau, mga kan hadiah, ya na mamaruku. Taka ya kadana buhang parangu, na kolinya na akibat na. Da mera mana, ya kadana patoma patakanya na nalipapekangu, Yeheskiel kaduna na majala. Duna ka na matagunya bagana ka na madadi tato madang. Uli buhagu, ya ka na palewa da kay mauri. Batalaw papapekanya na tau na dyan na majala. Kana pekumajaria. Kolong da katugah mapenting duta. Na paakangu, na makaya, na mangedatu. Biha baanya taati da. Batateguri na tau jala. Taka na perasaan nau, biha baatasi, waingu pangadang mamanum, bahwa bagana na napapato mapatakada, makalungi, mapadenungi, maingunane,
mula na pamwalong lain mauri. Tanaw ka inaka, mapahalamat kinataw madang, dia ka lutawiki, malakata habaya. Hiluyaga niya mamauri huhuana mo, ba makahuru karat tahagam, mapang pamalang raihu kamauri, mapaoha raihu gikanangaram, mula na pamnam manyama, lumuwoga may napulong, rangum may kanapulong tarahinaya. Panaw pape kamu kamakanyama, nangu nyama boldaba ma, kamabuhang, mamarangi ya napulungum, na mamera trompoti na mapauni, mana teguru manyama, abe mawulu kina majana. Pamula madu kama kataati mahatau-hatau, kama piaku, kama pakia, adalu murukuma. Mula namur Yesus, lima toma talihi takatahaga. Amin. Didnaw nak ulad buhan na renungan terahnaya. Abi bulak kinya bami like, subscribe, dia kaban pabar nya taulib. Karena dia katominaw ulad buha, mga mi kapadekidumami, bami wewarnya na Injil, niemi, dia kana yekabe. Mor Yesus na pamaringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.